Jami panas gelu nang mata bro. Jangko atawanan yang yarap makilat ada ocean do. Ada panas rak marap. Cilap rosan. Ya, kerong rasanya kaca kanca yarap. Ada telepon boy. Assalamualaikum ya Rahman. Hada. Qabiltu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Ma hada fi krufu Madura. Nyaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitabun ya ma'asyiral mu'minin. Naam. Amit teh. Naam, tafadhol. Jodoh. Pasti kuti. Tak mau kacau sekali. Jengko tahu nan berenuka. Perasaan ku macuri dengar pasti kuti ya. Jangan ini. Langsung di umroh pas saat. Aduh, laku. Apa Arab kan umroh? Kok kan tak tahu marah. Uliman ala hada kurcis. Tak tahu kan kok apa. Beda bodoh yang orang pas tak ngolok aci kan kok tinggal iya. Panjara piara ada budi nama tak ketongan. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Kagak, Mat. Ya, langsung aja, Mat. Udah apa, Mat? Ada orang Bun. Apa? Kok minta kebijak tentang video? Video apa, Bun? Ari Bun. Coba kau nengok. Aduh, engkau tak paham ke video ini. Arapun pada kenceng mata agak bin boy. Terus ada orang aja Bun. Pola kira tak ke jalur hukum. Mikir ke jalur hukum, Mat. Terus ada orang. Ya, kiba kau pas pekabil. Malah tak laku kebuyan kena teh berempat. Oh iya munda iya ada orang menyaman kaki Bun. Kok kerokeng nggak boleh? Mantap. Paling ganda. Iya, engan ka apa kok tuh ya? Iya, berbicara aja. Sedin janda. Lu Ari melase kotak korma maturi. Kelo. Di mabuk sinemu korma muda. Nyari korma apa nyari bau janda kok enggak ada. Ya Allah, maaf bak ngari malu ya. Tapi itu orang soki. Nak tak ingin abang boleh datang ke. Anu apa? Ada yang anjay HP ke TV. Oh iya, Cu. Bandi KTP.
Tanding kalo. Kebe apa KTP dia? Yang juga pola ada budi ro kelar naik haji ban umroh. Amin. Oh iya lu. Ben tahu nang si anyar datang di rumah. Suruh gila kok lebur ada roman mah bahasa mahodo tafaddol lego. Tak maru buka sekali. Kita tahu lah kan kok ya ada kubur lah. Lah, Oh lagi ngelopai cak Madura aja. ya. Yin kok tak tahu jadi. Lah, maninang aja. Lu, ben ngojak gila ke BKTP. Iya lah ku di pagi ro. Mulai sore kan tedung. Beda ya kalau ibu. Ya mun Sabtu semaan beda lagi. Anjak ruwet aku tak ada ero mana. Pahintar kabini nasi nguder bulan. Tak tahu ki yang kok cu. Ken gila tanda tang tergantung di kon gila bun. Iya nyaman je. Lekuk pahintar ka kon kelibun. Sekalian nyeper ka kon cinang je. Kenapa? Iya pola oleh kurma mekasen ruah. Oh iya nyaman aja. Iya. Tina kok ki ngarek lu. Ya makan di sape ben bi ya kita mare-ngare. Oh iya lah, tak panas apa? Iya. Oh. Ya weh, kan weh. Ini dia banyak kan, mana rempo. Bahaya chula ke mek bola kelar rempo ke cing. Yan. Ki boleh. Nampak disa lagi. Bekaki dari di Magelar, Mat. Jadi kon kelebuna. Anu apa kon kelebuna? Ada, kayak ntar mau tahu video viral. Bodoh orang nyanyi. Dan kok sing kuring berapa? Enggak ada apa nang. Lu Mat. Kaki pula yang tak tahu. Apa Cina? Abang kok anyar dateng di Mekah, Mat. Terus? Ispa tak kakek ya. Ngolok abah, oh tak aci ke sengko. Ya kakek nang, mau kita ngara orok. Abi iya, Mat. Engkau kan anyar dateng dari Mekah. Jadi kakek harus ngolok abah, oh tak aci ke sengko. Jangan siapa kakek. Abah ben aci Mat. Itu tradisi lah metura. Jadi kakek harus bisa pitaki. Orang semare aji, oh tak umroh. Ben orang tak teman ke Mekah. Oh iya Ci, tak langkong ba Ci? Iya, Mat. Salah badan ben readi juga, Mat. Lambak kita setik lebun. Apa yolok nyaman. Ting setia ting letutik lebun. Yo, beban orang bayolok Pak Ebun. Iya bener kakek Ci. Abang kok semua tak ada ya gimana? Benih yang derem. Malah kakek paham. Oh iya Ci. Berarti setiap banyak orang yang sudah iya. Intar umroh ben haji. Kentro yolok ababi ummi. Benih keng dan intar ibadah. Leji ya, Mat. Ben boleh. Orang rata kok sakit ate. Empah tak yolok aba, oh tak umi. Mungkero geng sengkong. Mah kita yolok ke aba. Tak kira sakit ate. Ya paling kero sakit tabu. Oh iya Ci. Berarti kok ben kakek teh beda kasta yuk. Ini nih beda kasta ada iya kawan. Engkau bengkak kere sama di mata Tuhan semesta. Oh iya. Tina kok opin dulu ya Ci ya. Iya, inom kopi nah. Letak baik. Cu, Apa lu? mayu. Ayo. Ntar demar ya? Targa kelebun apa gaji nang ada? Kunci nang ada euy, deki bahon gelebuna. Iya nyaman. Pola dikit lemolena oleh berkat. Wah, pasti dia. Ayo.
Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Sampian sedikit. Aki. Ada datang umroh pada datang ngari ni. Ini bunyinya mistik bupe kepek. Tafadhol. Alhamdulillah, bareng ada Pak. Tak langkong boleh sih. Beri ulok itu. Onjo, Cong, tak apa-apa, Cong. Tinang kota sakit hati dia. Iji. Dama bari me bata bermat oke. Cek pangarana antara beri, Ci. Kengki punya kabar lo nih congkok. Oh iya, yang kok paham, Cong. Jam berapa pakai sentar kondinang, Bu? Malam amat sekitaran pol 10-an. Dia udah banyak umureng. Wah, mun melesah benih karo. Benih karo duduk dong, Bu. Yang ngoncem mat, cek dah nyaman orang datang dari Ka'bah. Saya tanya banyak orang yang haji belum, Bu. Terus, Apa fitan haji belum, Bu? ya mun haji romat wajib lakoh mongko orang Islam. Se mampu, iya mun se tak mampu, cukup sholat Jumat. Karena sholat Jumat wah hajinah orang-orang se tak mampu. Mau saya maksud umroh dia? Mun umroh jimat, ya intinya dah iya. Mun umroh dia sunat, mun haji dia wajib. Nah intinya dah iya lah. Ya mau ndak yang kok pada terus haji, ya, Bun. Ya rokok dulu. Kok salut dulu Kimat. Meskipun pernah selalu tiba jingan dengan Madura TV, tapi pada terus haji lagi. Bayi, ya, Bun. Kok makai peran karo kan itu, Bun. Masalah beda pada kan. Nomor setong. Ini rokok dulu, Bun. Iya. Oleh apa dari Mekah, Ci? Mak karo oleh kacamata balap, Ji. Ya ada, Cong. Aji lah badan. Tak payah penyambiong tadi, Ji. Kebihat, benih pria remak. Ya kebeling celingan sama Tura, Ci. Mak le temu dia datang dari Mekah. Kita usah ontam rogeng, Cong. Ini tuh rela beda. Ini masih. Kaki dia lah apa potongan. Aji, pahoring papa ada masolita. Engkau dingin kakek sepupuan gua benar. Lapalan. Tempat gaji bapak. Labu kemo.